Oh, what's up mga Hitsuraan, mga Choy ug Chay? Welcome back to Hitsuraan Kulisaw Facebook page. Another day, another vlog. Guys, ang anong kahayag ba ni? Abi na usundoon ako ni San Pedro. Kalit maghayag. After sa amo ang laag tibok adlaw sa zoo, guys. Ning hapit emi diri before mi manguli. But before ta mga on ani, guys. Nahuman na dita og laag-laag og tan-aw og mga animal, guys. Og padong na ta manguli ani nga video. Og medyo gikapoy kita, guys, no? Ting dako sa area o grabing tungas-tungas sa kasaka na to sa mga hagdanan, guys. Og syempre dito manguli og wala tay souvenir. Kailangan dito magpalit og souvenir, guys. Kay kung mingawon ka sa isa ka lugar, guys, tanawon lang nimo ang souvenir og mo flashback na ang tanan na buhat nimo dito og mga memories. これおったっけ？こんな白いのおったっけ？ Ngayon dyan Og nakapalit yung tag isa ka giraffe og isa ka elephant nga souvenir, guys. Nga stuffed toys. Og kay na may doon nga cafe dere, guys. Cookies and cakes man siguro ning store, guys. So before me manguli, magpalit pun mi ani kaong kaonon na balay. Lami ano nila mga sweets dere. So ato ning tilawan og nagbaklay na dami pa dong sa parking lot, guys. Ani nga clip kay medyo layo-layo may og na parkingan kay daghan kay tao ni anhi sa zoo. So medyo kilom-kilom na og gutom na kaayo na sad. Og speaking og gutom, guys, kini mao na isolbad sa atong kagutom karon. Tara manulod ta og mag-order og mamili tag lami. Og kay bisita man ta diri, guys. We eat the best food, we take the best seat, og we take the order. Yun, no? Og nandyan na naman si Jonggoy, kakain na. So after so guys, naghinahina aginod sa mo ang balay padong uli. なんか鍋食べようとしたもんね。来たほら後ろで座敷の室もつ鍋ね。もつ鍋のね。 Og let's end our day with hot shower and hot tub, guys. With this, unsa may tawag ani sa Bisaya, guys. Ibutang man ni sa ilahang bathtub para humot og na ay color-color. Og ato lang ni time lapse, guys, kay para mahuman og dali kay dugay pa kay ni mahilis. Og tara ang resulta, guys, ni yellow na ang bathtub og nilupad na og makita na kung unsay sulod ani. O kung niabot na kaani nga part nga video, guys, ayaw kalimot o comment, like, and share sa Hitsuraan Kulisaw Facebook page. O pwede po ka subscribe sa akong YouTube channel o uban pang mga social media account. O gatang yang uban pang sumpay ni atong sugilanon. Hitsuraan Kulisaw goes to Japan vlog series.